Alo, Doha, čujemo li se? Može. Evo, predlažemo 21. Dentelijevca, našem srebrnom Zlatku Daliću za Katar. Za red u klinici na telefonu odgovorni su Prkić, Škićivaro, Jurišić i Benić. Podršku skupe pružaju Ince, Grgić, Radovnić, Kulić, Krnić i Barač. U prvih 11 na golu sestra Marunica, zadužena za sve odgovorna. Čitajte kriva. Obrambeni bedem sačinjavaju Milas, Milardović i Jeranović. Brane djece od karijesa. Njihove plombe su neprobojne. Na bokovima Dantelijeve tehničarke Vuković i Granić. Skenirati lančanjusti, napraviti novi osmijeh. Ako ne stvari, onda barem digitalni. Sredina terena pripada doktoricama Labović i Bubalović. Toliko považu da im je nadimak 1-1-2. Mozak ekipe doktorica Martina Karlo vuče sve zubne konce, pravi fantazista. A u samom napadu doktor Pelivan, specijalist i autoritet po pitanju čelosnog zloba. Potvrdili kamatari. Specijalist oralne kirurgije Slonča, virtuoz koji prosjek obacuje 4 do 6 implantanata po čeljusti, koji je prvi transfer iz Zagreba u Split još od Kranjčara. Ako ima vremena, reći da prodaj karte. Prodaj karte!